Blay pibaro keteng jonga di jam soprang kerbanga tingidan hane bat kini ki samna naga Shillong artis tingidan goi ga jingtmu babha nakaleng kekenhun jongi napo smith ingkat bat ki kenhun jonga Shillong artis kita ga jingtmu babha ke bangidon kedai ka jingrap na benta kilong ying beduk te halor kani ke benta ngi temu bantolong gawe ka charity football match bang sepulong haka April tarik juni benai pakdwe aja usah nanti po madan krismai mini stadium smith kebaderu haka sinyo jongka sinyo smith te hagani ka hakte singi ini khat sumbai piboro ki paralok parajor ki bitu yengi bat ki bitu ikni ki actress ki badan hane Pinwan banya sakilang tehakte gesingi ngin sadon ge jinglekai ringkas Shillong artis naki samlakan thei persya ya Klawi Sports and Cultural Club kehdin kita sebut pat sa kejinglekai ringki samla sendang naka Shillong artis persya ya ka We the People Smith te kapor banyelekai ki samlakan thei gende kapor kadal biji mensi di kisinran kan saya lekai hakpot arbici janmi tinggi kat subha bat niwe subha ipi baro ki pai ki bajui jaga football bamiwan mensakilang hak resingi jaga sab kebau beli ai subha rojungi namba ki sab ci lekai football bat kat thong bangi pelong ya kane ki lekai kedi sibenta banyarap ya ke jing pentrei ke jing isna ya ke ye kawai kelong yang baduk hati yang buat smith tengi sumbai pi ni kepat sumbai pi opin sumha nyawan lang tesmi buat bonnya senyang lang ketum kejengla bor kecumpi nak benta benyarap yang te kalungi bodoh te hak tesmi ngin kanom don kano kajing lum bai tiket lane kajing lum bairung ingin I free ya baru ke bawan pikai tesmi hendak ingin cupat krepat ya ke donation box tinggi kepat ipi tolong kita keluar teman sim dan senyang lang dah kebab tap kebab pila nak kebor cungki hak donation box kebab dilakukan kret nak benta senyang lang hak taxi but kat kebami nak donation box dengan IT baca ka sing somla sini pulun kebab penteri bat kebab kisnai ketiga yang baru kebab smith hak taxi kan sedang ki entertainment keba saai na kalian ke Shillong artis berkunjung na ke Kenhun jungi dan kum cibenta ban sultanat bahkan bernia yipi kinamwan pikai tesni dengan komen ba kensayawan lang tesni bahkan ja saki ya kai keba ngin sapani tesni harkat kejingile kai na kalian ke Shillong artis ba na ka Kenhun jungi ba nasmet Tena kalian jengi ki Shillong artis women ban mani aku play boba mau pila khasno bhani hagate kasmi aku trek menta upana November aja besau te kani ka program dari chhampa charity ma mungkin ash betul te tak ngi sno komen kum ka team Shillong artis bani yo ban ship menta hagate kasmi yo belakang football tena kalian jengi bro team ni kerpa di pibar ki pai babes pinuan hagate kasmi nama kum bala pente bandar kamar tiket deh tak ka jingno senyang joki ka donation joki ka alang ka jiko kuhi ban benda pendia yang kita bedot deh dia takut kahi sawan hagate kasmi nama bangi kum ki Shillong artis min si PCE ka performance ka jami bat kum jo PCE ki yangi ki kamtam ki actress ma di bangila kai football hagate kasmi dia terpat di pisia barok ki basa bab jan Shillong bat kesbet ma bat kade kesio smith dia sewan hagate kasmi pengi kerpat di ki bat barok ba hagate kasmi penyawan man acing kesana ni nama ba hoi nyamla banyarap dak ka he Nrengi dak mensim ke bakluat dak mensim ke pasnorit ini ai wat langila tak hendak lu ini ai dak ciarap dak mensim nama ba kiba dulu kidan kami ke ye man syam sa ko mangiru idan tenang takat daw tes mo pa bang penyawat lang pada kesi dak mensim ke pasnorit dak bacen surinya nak kan bangina tak tahi beshibu dia nakaliang zonga ngaterpa di pi ke ba penyawan nang dia si bangita hi kende beshibu
Di nak kalian jangan aru ngomong ni show ben ong kumju itu boong kini. Di perkemau ipi katarik kedai aku tarik benai bakat we ajar pesau kabadai hati hamadan semen kabadai ru gasni yosmen. Di tepat ipi baru akan yawan aji kershan lagi ni kudu sibuan.